ubwo yageraga ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Seltsekama i Gaborone mu gihugu cya Botswana, Perezida wa Repubulika Paul Kagame yakiriwe na mugenzi we Duma Gideon Boko mu cyubahiro gihabwa abakuru b'ibihugu. Nyuma y'ibiganiro abakuru b'ibihugu byombi bagiriye mu muhezo bizwi nka tete a tete, bahise bayobora umuhango w'isinywa ry'amasezerano mu nzego zitandukanye ziri mu bucuruzi n'ishoramari, ubufatanye hagati y'urwego rwa Botswana rushinzwe ishoramari n'ubucuruzi ndetse n'urw'u Rwanda rushinzwe iterambere RDB. Mu masezerano yasinywe harimo n'ajyanye no gukuraho viza ku baturage b'ibihugu byombi, ayo mu rwego rw'ubuzima n'urw'ubucuruzi, nko kudasoresha kabiri ibicuruzwa double taxation, hagamijwe koroshya ubucuruzi n'ishoramari hagati y'ibihugu byombi. Perezida Paul Kagame yagaragaje ko u Rwanda na Botswana bihuriye kuri byinshi, by'umwihariko ku buryo bujyanye no kubyaza umusaruro ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro nka kimwe mu bibyarira inyungu abaturage b'ibihugu byombi. What defines the relationship between Rwanda and Botswana is not only a friendship but also a shared sense of purpose. Igisobanuro cy'umubano wa Botswana n'u Rwanda si ubushuti gusa, ahubwo ni uburyo dusangiye intego, ari nabyo bigaragarira mu buryo dukorana ndetse n'uko twiyemeza gushyira mu bikorwa amasezerano ari mu nzego zitandukanye, zirimo ubufatanye mu by'ikirere, gukuranaho za viza ku baturage ndetse no gukuraho uburyo bwo gusoresha kabiri ibicuruzwa, aho intego yacu ari ugukuraho inzitizi ndetse no gushyiraho uburyo bworohereza ishoramari ndetse n'ubufatanye. Botswana yagaragaje icyo ubuyobozi bureba kure bwageraho, nk'uburyo mwashoboye kubyaza umusaruro umutungo kamere wanyu, by'umwihariko diyama, bigaragaza imbaraga ziri mu kubibyaza umusaruro wungukira abaturage banyu. Ibi kandi byanashimangiwe na Perezida Duma Gideon Boko, wagaragaje ko uyu mubano wa Botswana n'u Rwanda wubakiye cyane cyane ku ntego z'iterambere rihuriyeho n'ibihugu byombi, bizanashingiye no kuri aya masezerano yasinywe n'impande zombi. We met for strategic realignment. Twahuye mu rwego rwo kongera gusuzuma neza ndetse no gushimangira icyerekezo duhuriyeho, tunagaragaza ko kumva no kwemera icyo cyerekezo bidahagije ngo gishyirwe mu bikorwa ubwacyo cyangwa ngo kigerweho kubera ko biri mu nyandiko gusa, ahubwo bisaba ubushake n'ubwitange. Banyacyubahiro muri hano, abaminisitiri mwagize uruhare mu gushimangira neza icyo cyerekezo, mukwiye kuba ku isonga mu kugishyira mu bikorwa. Now stand poised to implement. Umukuru w'igihugu kandi yagarutse no ku bufatanye bw'u Rwanda na Botswana mu zindi nzego zirimo ubutabera n'umutekano. Our partnership is on the right track. Cooperation in areas such as justice and security continues to deepen. Ubufatanye bwacu buri ku murongo mwiza, bishingiye ku bikorwa biri mu nzego z'ubutabera n'umutekano bikomeje no gushinga imizi, ubu tukaba turimo kubyagurira mu nzego z'ubukungu harimo n'ubucuruzi. Ibiganiro byabaye muri uru ruzinduko by'umwihariko hagati y'inzego z'ubucuruzi zacu bishimangira amahirwe dukwiye gukuramo. Kuri ubu icyo turi gukora aha gikwiye kuvamo iterambere rifatika kandi rigera ku baturage bacu. What we agree here must translate into tangible improvements in the lives of our citizens. Perezida wa Botswana Duma Gideon Boko yavuze ko ishyirwa mu bikorwa ry'ubufatanye bw'ibihugu byombi bisaba gukorana bya hafi hagati y'inzego bireba, kuko Botswana ifite byinshi byo kwigira ku Rwanda. Botswana has a lot to learn from Rwanda. Botswana ifite byinshi ikwiye kwigira ku Rwanda, kandi Botswana ifite amasomo make ikwiye gusangiza u Rwanda. Ibi biganiro byo ku rwego rwo hejuru twagize mu nzego zitandukanye zirimo uburezi, ubuzima, ubuhinzi n'ubworozi ndetse no kwihaza mu biribwa, iterambere ry'urubyiruko na siporo, guhanga imirimo, iterambere ry'ibikorwa remezo ndetse n'ubufatanye bw'imigenderanire y'akarere, bisobanuye ko tugomba gukorana bya hafi hagati yacu. Perezida wa Repubulika Paul Kagame kandi yashimye Botswana ku mitegurire myiza y'imikino ya World Athletics Relays 2026 iki gihugu giherutse kwakira muri Gicurasi uyu mwaka.